Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim warahmatullahi wabarakatuh Pak Kahar. Nelpon aku. Naloko nakku, Ini hari minat apa? sesana tau kan naloko nakku deh. Apa mau? Pak Kahar. Salaku amolinaku, kurang padaku bosaran. Haule landri malaku salah sari pandranuang. Wempo anime. Utindro antomi. Aule kupilakan mah lapan ratna loko naku. Dah. Pamona pasabaki kau pani aku tene Karaeng. iya jinu taku cini lusa tena pamangian. Kadek nanian jowangi. Aku lemah ngiran naku. Ku serapa batu tonji. Naku tak kerapi kangku. Ya mana? Barang lagi rindu. Barang tinggal kan lo bikin aku. Tinggal kan tuh pori lo kok aku bila tinggal kan. Gak singgah padahal lo kok aku tinggal kan. Menyentuh memang saya lagunya Daeng Ridwan Salim. Insya Allah, masalah. Ku empo amine, ku tindro antomi. Haule ku pilakam lampan rana loko naku. Apa mau pasang batu? Nyaman. Kau panggil aku tene. Iya jinu taku cini nusatina pamangian. Ya. Berenania anjoangi Ada bakar. aku lemah ngeran aku. Tinggal gak pelangirin jo. Ku surapa batu tonji naku taka rapi kangku. Ada batu tonji naku takkan rapi kangku. Asik pak. Sorry, cari beri dulu deh, jangan lupa lagu. Nyaman cair lagunya beliau. Insya Allah Terus berkarya. Kuasa Allah. Sukses selalu. Insya Allah. Terima kasih.